Horas mahubata haganupan Bapak Inang. Selamat pagi mahubata. Paima ipukah kita lahowanta. Matonggo lobe hita laho manjalo tadah pertonduyon. Ibagas tonggo hita. Terima kasih Tuhan na doma ijagai iramoti ham hanami janah puho hanami ibagas guluh nabayu pakon hasehaton nabayu. Paima ipukah kanami lahuan ni hanami aktivitas ni hanami bani sadarion caloon nami tadah pertonduyon na humbamu. Ase hatamu matongon Tuhan gaberigapan bani guluh ni hanami nagabe gogoh bani hanami lahu makaguluhkon pakon mandalan kon horja ni hanami bani sadarion. Ibagas Kristus Jesus jaloham matonggo nami. Amen. Kita haganupan Bapak Inang na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus. Tadah pertonduyon hubata bani sadarion. Tersurat bani 2 Timoteus 2 ayat 10 sada. Basahan nami hatengeran ni uhur doha taon anggorap mati hita pakonsi rap mangguluh mahoma hita pakonsi. Bani bahasa Indonesia ihatahon benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia kita pun akan hidup dengan dia. Jadi Bapak Inang hita haganupan ijon si Rasul Paulus pasingat kon hubata bahasa tentang ketika kita mati ini rap pakonsi sion maduduhkon ay Maria pakon Tuhan ta Jesus Kristus. Jadi memang bani perguluhan taon kita masih hidup secara jasmani sondahanon. Tapi isobut rap mate ijon aima kita sudah meninggalkan pamatehon menenggelamkan segala dosa-dosa na ibagas diri taon. Jadi dopko si boy ma ipamate jana italuhon hita pasal tentang hadagingon taay boy mahomahita mangguluh userap pakon Kristusin. Alani ihatahon do bani teks ni ambilan taon jika kita mati di dalam dia. Riap dohita mate, riap dohita mantaluhon kuasa ni dosa, mantaluhon hisap-hisap ni daging na bani akula taon, riap mahomahita mangguluh pakon Jesusin. Mangguluh dalam artian homa dapotan hita halwahon. Jadi Bapak Inang hita haganupan sadari bahasa guluh taon doma mati. Artinya hidup yang lama sudah kita tinggalkan. Jadi mangguluh kita sonari, mangguluh ibagas guluh nabayu. Alani ay pataridah kon hita matongon tanda-tanda ni perguluhan nabayu. Marhitehon ni parsahapmu, marhitehon ni pangabakmu, marhitehon ni pola pikirmu, panonggormu pakon nalegan. Halani ihatahon do mariap mangguluh kita. Pataridah kon hidup baru di dalam Kristus. Amin. Ibagas tonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan na doma ondo subani hanami hatamu tongon doma mati hanami riap pakon ham. Patandahon bahasa doma italuhon hanami homa Tuhan. Hisap-hisap ni dunia, hisap-hisap ni perdagingon ni hanami. Lambin mangguluh kanami riap pakon ham. Jadi pargogohi canah parmaloi ham hanami. Pataridah kon guluh na bayu. Bahasa tanda ni riap dohanami mangguluh pakon ham. Marhitehon ni parsahap ni hanami. Pangabak ni hanami. Pakon horja ni hanami. Jana horja ni hanami bani sadarion pe ale Tuhan ondo subagas tanganmu. Hama si pangurupi hubani hanami. Lahoman lahoi lahoan ni hanami. Asibui mardalan ibagas na diar. On matonggo elek ni hanami. Ibagas kora ni anakmu Tuhan Jesus Kristus si paluah hanami. Amin.